Osti to! Da nis sriće, govoru loše, loše, Majko, koliko je tega, Luka, pa mali je frižider u pičku, majko. Gdje se dogodi? Samo pokoš tvoju ribu, aj? Gdje je materijal? Evo ti ovdje nešto. Majko, mila, sve bebe. Nema, loše. I svaka, digni ga da ga vidimo. A ne mareš, ništa. Ništa. 2,5 kila. Majko. Možda 3 nategnuti. Čapa, cago, dala, na. Nema, loše. Ništa. Magamo ćemo pa Za marendu. Neće biti za velu gospu pona janjetinu. Mo pizza. Io, c'è da nas, je materijola? Ništa, evo koja godina gardobinica, malo pagareti. Mama, c'è ovo mio. A sad će biti samo repeti. Dove da ga vidimo malo? Ajde. Nije udica, a čemu je ovo da ovi njok? Bul bogati, bul kako imaju brodi bogati. Zato su napravili bulbove sa pagarima. A, da more tuždi oči. Evo malo šampijeri. Imamo i kopati majko. Otvor ga malo, leta. Neka poleti. Le colore. Le colore, evo šampijeri. Murtela. Malo škarpinici, nivelea, dobre. Biće dobro. Dobro? Pagar opeta. A kome ćeš to prodam? Ne boj se, ima jedna grupa od 20, 2012, samo tako. A sore škarpine, ovo Maroko Tunis. Eto opet. A šta ćeš? A kad ne moramo da ovaj našu... Ovo tebi ova riba padao iz neba. Padao, zgora ne vidio zgora padao, nije još kiša, ali pad. Evo ležana naša jedna mola. Pitao te ovamo jedna gospođa ništa. Ode. What kind of fish is that? Fly fish. Fly fish? Yes. Is it good? Yeah. Show me. Oh, wow. On the wing. That's crazy. Wow. Oh my god. Iškampe. So what's the best fish? Yes. You need to ask him. What's He the knows. most tasty? This is number one, this is John Dory. John Dory? What is that? This, John Dory, look this. Oh wow. Number one. A govoru da Mio ne zna engleski. Mio sine. Da tata ne zna engleski. I ti mande, sve jezike govori. Je kad mi Dino šaje, kako ću Oh, prevati. this makes me want to get some fish. Yeah. Cool. You clean. Small tuna. Small? Small tuna, This is very, very small. Je to Mio, nije ovo za juhu, vamo da je to. Snapper, yeah, right. Je gotovo, majko, ma ne možeš ni sta sve unutra. A ne znaš čemu napraviti. Ko dvi karte leda. Ne samo konobare, da ne sjedu lede šampa.